Maya payabak po kaya katamongan. Kaya betala king panalangin kaniting misa ding makatuki. Para king kapasalamatin daring Catholic Women's League, Sardas at Luz Medina ating kayang pamilya, Imelda at Clifford Ray Umali, Tony at Rose Gopez ating kayang pamilya, Jaime at Adena David ating kayang pamilya, Lisa, Kate at Ram, Villa Villarayes ating kayang pamilya, Sarah May Lugto, Annabel Suplico ating kayang pamilya, Boots Velez ating kayang pamilya, Ella Ramos ating kayang pamilya, Marina Teodoro ating kayang pamilya, Fe Soto Pineda ating kayang pamilya, Eder Nicdao ating kayang pamilya, RC Gregorio ating kayang pamilya, Let Castillo ating kayang pamilya, Lydia Lacap ating kayang pamilya, Edelita Lopez ating kayang pamilya, Salamat Family, Jelyn Reyes. Para karing mag-birthday, CWL members, Lina, Minerva, Lizzie, Irene, Bella, Belia, Miling, Banji, Ludelval at Benny. Para king special intentions dari Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Dick at Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Dayrit, Kervin Neil Garcia, Socorro Garma and family, Zarina at Patricia Foronda, Lori, Romel at Rashid Medina, Dr. Jose Luis Luzong, Benedict Gerald Razon, Galang at Nelly Conda at ating kayang pamilya, Garnet Tolentino, Jerome at Patrice Mercado ating kayang pamilya, Primo Kiwa, Rolly at Eder, Rolin Ann at RJ, Rory Morales ating kayang pamilya, Rebecca Gomez, Alderite family, Frederick Tongyo, Jason Balagtas ating kayang pamilya. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remio Pangan, Melissa Villanueva, Ronnie Reyes, Perry Dayrit, Rose Tiglao, Clarita Doruelo, Irene Autencio, Milger at Antoinette Javier, Nora Miranda Dedote, Neil Tanhueco, Ernesto Calub, Jan Carmelo Alderite, Mariel Miranda, Pauline Dayrit, Violeta Aquino, at ding sablang kapatid Amasakit. Para king pamanantabet proteksyon ng Banal Espiritu karing pamilya dari Ani Razon, Antonio Josefina Guevara, Alfredo Jr. at Amelia Julian, Bert at Angie Bautista, Imelda at Clifford Ray Umali, Eusebio at Norma, Andrea David at Angel Salvador. At para king alanganggang kapainawan daring kapatid tang Mayang Ubie, Di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Benjamin Sr., Carlos Corazon, Angelita, Francisca, Cesar, Marian, Merla, Olga, Cristeta, Arsenia, Mariano, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Maricon, Lionel, Oliva, Maria Cecilia, Cesar, Wilma, Villahermosa, Walt, Oscar, Walter, Ana Maureen, Amando Sr., Estela, Narciso, Cesar, Maria Clarissa, Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Rolando, Lay, Richard Jules, Zar Noel, Agaton, Consolacion, Eloy Sr., Purita, Virgilio, Melencio, Rosette, Consolacion, Abel, Elena, Josephine, Candido, Estrella, Soledad, Vicenta, Elvain Sr., Roland Agustin, Nida, Rosalina, Luke Irvin, Avelina, Domingo, at ding sablang kaladwa king purgatorio.
Handi mong meto nga pamilya, makatipon tamo king lagyuning iba, ampo ning anak, ampo ning banal na espiritu. Amen. Hingginu man tabe ke kayo. At keka antimurin, Maya payabak po kaluguran kong kapatad. maya payabak po among, Bata mong maging karapat-dapat magmasusi kareting banal na misteryo, si siyentala ring kasalanan tamo at manigapuking pakalulu nin Diyos. Ginong Yesus, ikang dinatang bantipunan mula ring bansaking kapayapan ning kayarianin Diyos, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang daratang king amano, ampon sakramento, ban pasiknangan mo kami king kabanalan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang datang king ligaya kambening kaligtasan, para king banala kapulungan mo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad ding kasalanan tamo, idala na katamo sana, king bie alananga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, kaburian mo ing manatili ka, karing pusong malinis ampong tapat. Pagkalub mo kay kaming grasya mo, banking pamibiyebiyemi, maging karapat dapat kaming maging pakasautan mo. Itiadwan mi kay ka, O Diyos, kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, amabibiye ampon mag-ari kambe mo, king kametunganing banal espiritu, manggaman king alananga. Amen. Makiramdam tapo ngeni king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning propeta Jeremias. Nga nang sasabi ning Ginoo, isumpake ing ninumang taong manalig king kalupa ng tao, king sikanan ning kalupa ng tao. Mengariya king mababa ng tanaman, king disyerto at tutubo, king malanging kaparangan, king gabon amalat, aalang bitasang tutubong tanaman, alang bitasang kayapan,
amapalyari kayo. Dapat panuanan ke ing taong manalig king Ginoo. May ngariya king dutong atutubo, lele na ning batis, amirarasla king danum, ding wakat na. Eya tatakot, potang ing kareldo daratang, uling manatili lang sa giwa, ring bulong na. Eya maliligalig, neng emunguran, manatili ya pamuring mamunga. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Dalit apakibat. Mapalad la ring taong manalig king Ginoo. Ulitan tayo po. Mapalad la ring taong manalig king Ginoo. Mapalad ya ing taong makirandam king yuyusok daring marawak adaraptan. At makikiyabe king dapat daring makasalanan. Ni makiluklukan man karetang alang Diyos akatawan. Maburi na lang pibule-bulayan ding kautusan na ning Ginoo. At kayang iagkas aldo o bengiman. Mapalad la ring taong manalig king Ginoo. May ngariya king dutong atutubo lele ning danuman at mamunga king kayang kapanaunan. Sa giwalang parati ring kayang bulong, magtagumpe sa blanang daraptan. Mapalad la ring taong manalig king Ginoo. Dapot ding marawak makanyan. Sepula waring pipahid-pahid na ning angin. Potang datang ing pamanukom, ding mga rawak ataw, mitalakad alila, niretang makasalanan, king katipunan daring makatuliran. Mapalad la ring taong manalig king Ginoo. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, antinaning kaya kaming panaral, yaing Kristo asinubling mebye, makananura nga sabi ring mapilan ke kayo, king dingmete, ela sinubling mye. Uling nung dingmete, ela sinubling mye, Kristo man asinubling mebye. At nung Kristo asinubling mebye, ingke kayong kasalpantayanan alang kabaldugan. At atyuko pa, king pami kasala. Mga baldugan mo naman, king ding meniwala kang Kristo, at may nga matena, ela miligtas. Nung ingke katamong kapanayan kang Kristo, para mo king piety, itamo ring taong dapat kalunusan keti king yato. Dapat ing katutuan sinubliyang mebye Kristo at sing katunayan king dingmete sublila namang mye. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Parangalan tayo pong ining maya pabalita.
Tamongan po, tumula Tumula kayo at magsaya. Maraguling ablas, ang makapanaya kaya kayo, karing kinbanwa. Hinggino mantabay ake kayo, At kaya kaantimurin, pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. King panaw na ita, kinuldas si Jesus, king talimundok, kaya bering kayang apostol. Miras ya king kapatagan, at di sana lakarin, ding dakal karing alagad na. At ilo naman karin ding dakalataong menibatan, king mabilog a Judea at Jerusalem. At menibatan karin Tiro at Sidon. Ding adwang syudad, king bebe, ning dayat malat. Linawe na lang Jesus, ding kayang alagad, at ngana, mapalad kayo, ikayong pakakalulo, uling ke kayuyeng kayaryanin Diyos. Mapalad kayo, ikayong danupan ngeni, uling mipakabsyan kayo. Mapalad kayo, ikayong tatangis ngeni, uling mipamatulan kayo. Mapalad kayo nung pikakasaman da kayo sa sakwil at pamakarinayan at panyabyanan marok king uli ning anak ning tao. Tumula kayo potang mapalyari na ita at magsaya kayo. Uling maraguling ablas, ang makapanaya kaya kayo karin banwa. Makanyan kabuding depatan daring karelang pipumpunan, karing propeta. Dapot kalulo na kayo, ikayong mabandingeni. Tikman nyo na yung kanawan. Kalulo na kayo, ikayong ating labis-labis apagkabye, uling dumanop kayo. Kalulo na kayo, ikayong sasagaksaking tula, uling tumangis kayo. Kalulo na kayo, ikayong pupurian ding tao, uling makanyan mo na maning pamipuring depat da, ring pipumpunan da, karing tutong propeta. Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Once again, good morning po kay kayungan. Good morning po, Among. Pakigritala po ring siping tamong good morning. A blessed Sunday to one and all. Kanita pong makadistino ko paking parokya, huling kasalukuyan po, makadistino ko king seminaryo. But when I was still assigned in the parish, huling pong ketang parokyang pibatan ko, aldoldoing misa, maralas po kay batning misang abak. Mayari na yung misa, usually makona la ring tao, ne po. Atin pong mapilan, manenaya. Panenayan de po yung paring migmisa. And the reason o ba't manenaya la, usually pinini. Papa bless la kano. Ne po. Among mama ko po, pa-bless ko po. Among pa-check up ko po ta, pa-bless ko po. Among birthday ko po, pa-bless ko po. Kaluguran kong kapatid, when we talk about blessings,
Nano mo po kaya yung buri ng sabianite? What does it mean when we call ourselves blessed? Ausan da kang blessed neng maswerti ka. Kaya kadamalas, ne po. Mayayawas kang blessed, potang mayan ingke gana-gana. Mabayat. Blessed ka, potang manawa at masakit. Reni po ring usual indication tamo. Ayong taong yan, blessed ya. Ako, blessed ko. Usually, makabasi iti, ketang nung makanano karakal, ingatin tamo. Nung makanano karakal, ingke katamo. No makanano karakaling bandita mo. These are signs that we are blessed. So, nung lapo-lapo, ingke ka, blessed ka. Ngeni, nung ala, nung dimut, nung ditak, usually sabihan mo, eko blessed. O kabaligtaran ng blessing, you're cursed. Nepo. Pero, ako po bahalo ning mekiramdam kong masalese king ebanghelyo. Bala mo yata, baligtad ya po, ing sasabihan ng Yesus. Detang mayaos blessed, king ebanghelyo, yapin detang ala, yapin detang magkakasakit, yapin detang makalunos. Nga na pong Yesus, blessed are the poor. Mapalad la ring pakakalulo. Blessed are the hungry. Mapalad la ring daranop. Blessed are those who weep. Mapalad la retang malungkot, tetang tatangis. Blessed are the persecuted. Mapalad la ring paglatsyaning yato. Mapalad laretang paglibakan daring tao. Tutupoy ne, they are more blessed. Siguro po, na naman buring sabihan na nung kalulo ka, equals blessed ka. Nung makwalta ka, equals eka-blessed. Na naman po buring sabihan ng ginoita. Siguro po, buri na katamo mong midenan refocus. King kapadintin dyan tamo, king blessing. Usually nga kupin, we understand blessing only as having. Nepo. It focuses on what we own. Nga nung kulang ya, dakal, nung buri itang mi pagkalub, you're not blessed. But why did Jesus call these people, the poor, the hungry, the weeping, the persecuted, as blessed? Uli pong, the focus is not on what they own. Aliwa po itang atinla. But the focus now is who owns them. Nining makibandi karela. Kasi alala Nya lalawanda na mo nung nino'y makibandi karela. At nino po'y makibandi karela? In Diyos. Inga pong Ginoo. Lonya la po, siguro po, karetang atin, karetang sobra-sobra, karetang dakal king bie. Mabiyasa tamo pong ditak bagya, kareting ala, kareting dimut, kareting magkulang. Let's try to refocus our understanding of blessing. Lonye po, nepo. Nung sanekang dakal, patsyetang dakal,
ditak niya mo, para kaya katamo, itang ditak ala, nepo. Pero lo nyo lapuretang ala, itang ditak para karela, atin niya pa mo rin, maulagaya pa mo rin. Amen. Lo nye po, nung sanekang dakal, itang kapurit, eya sapat, ne po. Pero karetang ala, itang kapurit, agyu murugong milabas. Amen. Para karetang dakal, etang sane, itang dimut, sumpa. Pero lo nyo lapuretang ala, gyang dimutya, akakit dating grasya. Amen. See, they are called blessed. It's not just because they have less in life. That's not the parameter. But they are called blessed precisely because they see everything, big and small, as grace coming from God. Akakit na yung kegana-ganaking bieda, maragol, malate, dakal, ditak, antimong grasya. Many batan kingapong Ginoo. So for today, my dear sisters and brothers, maybe Jesus is reminding us what it means to be truly blessed. It's not entirely about how much we have. Hindi kalan ningatin. But being blessed is knowing that God will never forsake us. Kapilan maneta, mi paboren king Diyos. When we have this attitude, patsepo, kaya ganaganang atin tamo akakitang grasya, I think we will be happy in life. Why? Because we will be contented. We will see everything, big and small, much or less, as grace. Amen. Sasalpantaya ko, Meto nga Diyos, ibang lubos mayupaya, linalang king bano ampon yato, king sablang mayayakit, ampon mayayakit, at king metong agino, i Hesu Kristo, anak ng bugtong ning Diyos. Mi bait king ipa bayo pa king sablang panaon. Diyos, ibat king Diyos, sala, ibat king sala. Diyos at tutu, ibat king Diyos at tutu. Mi bait megawa, kayagom kimpanga Diyos ning ipa, aking kapamilatana, megawa ing sabla. King uli tamong tao, at pauli ning pangakabos tamo, tinipaya ibat banwa, at mi katawan niyang tao, lalang ning banalay Espiritu, king Birhen Maria, at milyari ang tao. Mi pakuya king krus, pauli tamo naman, lalam ng upayang Poncio Pilato, inasaya, meteya at mikutkut, at sinubliyang mebye, king katlong aldo, agpang king ularing kasulatan, at minukyat yabanwa, makaluklukya wananing ipa. Pasibayo yang datang mipnong ligaya, banmukom karing mabye ampon me nga mate, at ing kayang kayarian alang kapupusan. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, Ginu ampon babye-bye, amenibat king iba ampon king anak, akambe ning iba ampon ning anak. Miyagnan mi sasamban ampon mi pa ligayan, menasbukyo king kapamilatan ding propeta. Sasalpantaya ko king metong akapulungan, banal, katolika at apostolika. Papasyag ko king atin metong abinyag, king pangapatawad daring kasalanan, at panayan ko king pangasublirang miering mete, at ingbe datang alanganga. Amen. lalapit tangay ni King Diyos, ding laman ding puso tamo, nga tamong sasabi, Ginoo pakiramdaman me, ingke kang balayan.
Ginoo, pakiramdaman mi ingke kang balayan. Manalangin tamo, para karing anggang kalulu. Karing alang kwalta, ding alang kapanintunan, ding mi pagkaitan king karelang kalayan. Adwanta king lipunan, intanggapanala, antimonong makanano na lang matulang matanggap king kayarian. Inya nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman mi ingke kang balayan. Manalangin tamo, para karing anggang daranop. Danupan kimpamangan, karing kakaluguran, king katuliran, king kapayapan. Mawadta para karelang lugal, king dulang daring tao. Antimo, nung makanano lang lukluk, king dulang ning Ginoo. Inya nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman mi ingke kang balayan. Manalangin tamo, para karing tatangis. Ding digpa ning sakit, kaya lang palad, ning pamanalipusta. Adwan tamo, ingding kapararang tao, dinandong sangkan tumula. Antimo ing pengako ng Jesus karela, inya nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman mi ingke kang balayan. Manalangin tamo, para karing pikakasaman, ding taong mababa antas at pamibiyebye, ding ating kapansanan, din taong alang-alaga, adon tamo, intanggapano ning balang metong, antimo nung makanano nung gelangan Kristo, inya nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman mi ingke kang balayan. Ngayon po adwan tamang sarili tang kapangnasan. O Diyos, king kalukan ding puso mi, manalangin keke ka. Tanggapan mo kami king kekang Canaan, king kekeng Canaan, at king kekeng kapanayan. Itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
talakad tapo. Manalangin kay kapatad, maning kay katamon daon, matanggap ya, arapanin Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapane sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, ready sanang ain mi, linisan da kami at ibay sikanan, at king pamanupad mi king kaburian mo, papangayin tuliran da kami king ablas mo nga lanangga, itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Hingginuman tabi ke kayo. At kaya kaanti mo rin, Itas yula ring pusuyo, makatas na la king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, hing puryan ampon pasalamatan da kakapilan man ampon nukarin man. O Ginoo, banalay pa, Diyos sa malugod ampong maganaka, uling bistaman emo kailangan ning puryanda ka, makanyan man metong akalam apigkalug mo, ing ika pasalamatan da ka. Ampat ing pamipasyag ming kapuryan, makaragdag king kamalan mo, dapot makasulong naman king kaligtasan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi, iya ing pupuryaning yato ampon banwa, yang daralitan ng mitmong tula ring anghel ampong arkanghel, king siwalang alang kupas, ngamingang pupuri. Higapin ning banaloy pa, hikang sibol ning sablang kabanalan. Huli nito, panigapumi, tugtugming espiritu mo antimong titipangambon, kareting ain mi, panpabanala, at para ke kami gawa na lang katawan ng pondaya ning ginuming Jesucristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayi na kusang lubdinaw ning biyena, kimpamayla ampong kamatayan na, kinuaning tinape, pepasalamata nakat pinuri, piraso ning tinape, at dinwang niti karing disipulo na, nga na, kuanan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti. Huling iti ang katawan ko, amidaon para ke kayo. Makanyan mo naman, kay ba't ning apunan kinuaning kalis.
Pasibayo pepasalamata nakat pinuri, tinuang naiti karing disipulo na ngana. Kuanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Huling iti ang kalins nin daya ko, daya nin bayo at alananggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban kanita, mipatawaran laring kasalanan, daptan niya iti kimpamigaga na kayo kanako. Hing misteryo ning kasalpantayanan. Hinyang inigaganakan mi, o mapamakalulong ipa. Hingkamatayan ang poning pangasubli ng mebye. Daraon mi akeka iting tinapen imbye. Hating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka. Hing pepalyarian mo kami matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulu-sulu. King katawan ng pondaya ng Kristo. Tipuna na kami ting metong ning banal ay espiritu. Ganakan me o ipa ing banala kapulungan mo, ang makalaganap king meto yatu, ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco ing papa mi, Florentino ing obispo mi, ding sablang pari, among pitke kaming kura paroko, ampon diakono, ding magpari at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi minuna ng pepaynawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, king pakalulo mo, idala mo ding sablang meyango na biye, ketang masalang harapan mo, pakaluluan mo kamingan, gaon mo kamingan karapat dapat magkamit king bielananga, ban kambening nuwa na Virhen Maria, indunin Diyos, kambenang San Jose, ing esposo na, kambering nuwa na apostol, kambenang San Judas Tadeo, ading sablang banal, mi biye kalugod-lugod keka, kekaban ding panahon. Apo riyan ang ponapaligayan da kasana, kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatan na kambena ampon kaya, kagom ning banal espiritu, sablang parangal ampon ligaya keka o Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alananga. Hanti mong metong nga pamilya, maus tangeni, king ipatamong at syubanwa.
Hikabos mo kami king sablang Marokoy pa, malugod mong pagkalubing, kapayapan king panahon mi. Ban king kasopan ning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan, at mi kabiyus kami ngalang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pompagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Heso Kristo. Uling kaya ka ing kayarian at ing kayupayan, ampon ing ligaya, manggaman king alanangga. O Diyos, ay paming ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babiye ko kay kayo. Mula sana babalikdan din kasalanan mi, nuneng pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo, layon meng pamayapan ang pompisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyem po magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman tabi sana kapilan man kay kayo. At kaya ka antimurin. Ngayon po malugod tam pagkaluking balang metong ing waga ning kapayapan. Nyo'y kordero nin Diyos, nyo'y milalakoking kasalanan ning yato, mapalad laret ang mayayaos kaniting apunan ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat yagkas niya nga mano mo, kumayap na ako.
third Sunday pungeli at itang second collection for the month of February po rin kaya katang second collection at wala in World Day of the Sick ning Episcopal Commission on Healthcare. Ang bawa po yung St. Peter's Pans in charities na ning Holy Father. O ini po yung kaya katang second collection ninyang January keng 7:30 a.m. may kakolekta namong 5,330. All in all, yung kaya katang second collection anyang January 22,780. At wala naman rin pintalana ing Pronigritis for African Mission. Ang papaing Sancta Infantia Society of the Holy Childhood. O hindi po yung kakatamong financial report for the month of January. Income, 481,733. Expenses, 314,477.04. At yun pong income, 167,255.96. 50% in share ng Paris funds, 83,627.98. At yun pong expenses, sinaling bayong aircon king Holy Rosary Hall kasi may walay itang metong tapos pelitan laretang wire king Holy Rosary Hall ang pong stage kasi may walayang kuryente. Tapos inyang January 31 itang ati-atiyan ang po itang retang table share na ning Paris funds king expenses and the usual RQS and further studies. Ing expenses na po ning Paris funds, 136,650.20. Kulang laretang kayang share keng income na 53,022.22. Inya, den pera for January, may bawas la, maging lang 577,290.03. Itang kaparokya tamong kakasal, Ilea Camille, anak dari Amado Jr. at Anita Martin, ning Block 36, Lot 8, St. Vincent Street, kakasalya king March 7, Friday, King San Guillermo Paris, Bacolor. Karempong anak ka, lalaki na bisang mag-aral, King Seminaryo, incoming grade 7, incoming grade 11, ang po parang mag-graduate grade 12, agkatanda kayo po, subukan nyo mag-aral king seminaryo. Admission exam all Saturdays of March. Talakad pa po. Manalangin tamo. O Ginoo, pagkalubmusan na king ikaming meses kaniting maligayang pamangan, pagdulapan miyang parati iting tinape, atune makapagkalambiye ke kami. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Buri ke pong kadwanan ning sinabi na pong among Pete, karem pong kayanakan to those of you, especially young boys, who wants to enter the seminary, incoming grade 7, incoming grade 8, incoming grade 11, and those of you who finish senior high school and even college, if you want to try the life of priesthood, we are welcoming you for our admission examinations at the Mother of Good Counsel Seminary all Saturdays of March 7 a.m. Kimpong Seminaryo Tamo, Mother of Good Counsel Seminary del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. E napuburing sabihan, lungob kayo seminaryo, magpari na kayo. But the seminary is a house wherein children, especially boys, are formed, of course, by Christian values, and at the same time, it is a time for them to check themselves. Nung pwede lakening biye, babiyayan ni. Dakal pong salamat kay kayo. Hingi numan tabeya kay kayo. At kaya ka antimurin. Bendisyonan ako ning Diyos. King lagyo ning ipa, poning anak, hamponing banal Espiritu. Amen. Misa tamo mi daon ne, umen ako king kapayapan. Salamat, King Good morning Diyos. po kay Kongan. Good morning mo rin po. Salamat po, Amo.